Bless umama, abomama, abobaba, abosisi egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ingathi usheshe wehla because I've got this song engicela ningitulele yona, through it all. Ngicela nje ningitulele yona nje, through it all. Through it all, trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Amen. Thank you. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, Bazalwaneni bonke egameni likaJesu. Lamalanga wonke bekunalento engathi kungavela ukuthi hayi ayisekho lelanga namhlanje alisekho. Amen. Ngeke ngajabula nakuthiwa kuhliswa amalanga mhlawumbe kuthiwa mina ngizothatha ngalizabe kula abuleweyo. Kodwa ngeke ngimangalela uNkulunkulu ukuthi makathi kunjani, because kahle mina ngibuya le Lodiba. So iLodiba ihlangana kanjani? But ngobe nguThixo esebenza ngokumangalisayo, ngimuthi ongaphenyekiyo. Hallelujah. So uyatry ukumfuna ngawo wonke amalanga mathi akafumaneki ukuthi na ungagcina sowuthe unjani Thixo kahle. So nxa becula lengoma ethi King uyiyo yonke lento, ithi iyabaleka kancinci, kodwa ngimfanisa na ingwe emabalabala. Amen. Ungamthetha nje kusasa umthe omnyama beke ngalendlela uthola ukuthi nikhuluma iverse A1 but ivela ngendlela ezininzi. So ngimthandile uThixo, hayi ngokudlala. Esikafulishwa yilento ukuthi ujonge ntoni, because abantu abaningi sesijonga umuntu engaphandle lakhe bese siyamgqiba bara umna. Hallelujah. Uthande uThixo esazi ukuthi uThixo uqale wamthanda kuqala. Ndayi understand lento. Amen. So uMantebe ke uzalwa kaMqwathi. Ngizalwa ngumama notata.
ekhaya we were 15. Manibala yonke abantwana bakokwethu, I was number 12. When ngiya kubogela, abogela bebe u-10, I was number 7. Hallelujah. No, ungangimangalela umfundisi u-10 izolo. Yes, la ukuthi senzeni sizale. So nako abanye bayayibulala inzalo. So silake ngalento ukuthi ekhayeni lami kabo mama ibingumndeni. Mama uphele uveka ikhala lapho kuthiwa mama tata. My father, they were only 4, beno mama phakathi bebe yi-5. Akunanto esiyaziyo engcono futhi ngabo. Hawuna mangrangwani konke malume asazi nix. Ubungababuza, but it ends ukuthi nihleli kulanto ukuthi is a question mark. Akho umuntu okuphinyana. Baphele benjalo. uGranny was from the Transkei. We don't know anything ngokuthi abakowabo kwathini, but sithaba sikhona. Hallelujah. So my father uthi awushada umama wangena kakhulu kushuthi ndakuzwa kulento ukuthi umuntu wesifazane angalitshintsha izwe. That is true, because as I'm looking at imvelaphi yabama abazali ngijonge my mother kakhulu ukuthi uphumaphi. My mother before ethi uyashada ebengumfazi osebenzayo, kuthiwa ebetshayisha ibhayisikili esebenza kuma roadhouse. Ngithetha ngomama ukuthi awazalwa 1926 okhulise mina ozele mina. Amen. Now uthe phuma engena emshadweni, lanto azikhula eyiyo ukuthi kuyasetshenzwa. Hallelujah. Wayiqhubekisa sekasemshadweni. Umamami mawuthi kunefuyo, my mother is there. Makuthiwa kuyatshalwa, my mother is there. Makuthiwa kwenziwa isephu, yabona la insipho benziwa ngamafutha. Kithi bekunefuyo ne, so nakuzohlatshwa njalo amafutha ayakhishwa ecaleni adikolobe. So ebekhona esenza lonto le. You bring amatswele, inkukhunyana zisesencane ya umama mula, and akashiyi mva thina unathi kuyo yonke into ayenzayo. So sikhula nje sisazi ukuthi kuyasetshenzwa. Umntana awuveli umyekelele. Yabona the government iye yamosha ingqondo zabantu. Apartheid kukhulwe abantu besebenza ngezandla. Ekusebenzeni kwabo ngezandla ndiyacinga ukuthi baye babona ukuthi baphethwe gadalala. Ekuphatheni kwabo gadalala babona ukuthi bona abantwana babo abasoze bazokhula ngalendlela bona bakhule ngayo. Kwabe kulapho beyilahle khona yeyami ingqondo. Hallelujah. You find out even the government ithe mayitake over nabo bayibona iyinto ebulala ingqondo yomuntu ukuthi you can do farming, ungenza zonke into ezenziwa ngezandla, zabhenishwa zaphela. Kwaqubuka ukuthi hayi umuntu kumele afunde abe ne-degree, abe understand nongena matric awungomuntu. Hallelujah. Now uNkulunkulu emhle lungile uyazenza izinto zixhumane. Mangena isikolo ngiye ngawela kwelicala lesowing. Hallelujah. So ngayenza isowing kisesikolweni. Fast forward ne. Sekuthiwa ndimdala ngoku. Dijongane nomzi ndinokwami nami. Abantwana naba ikhaya. So the husband, you cannot just uyekisebenze yodwa. You must be part of it. Uncedisane nomyeni wakho. Ikhaya likwazi ukuba limufuthu. So there's this verse ka 1 Samuel chapter 4. Ngithanda u7 wakhona no 19. Vuyo. Ngicela ungijongele iBraille page. Simplif. Chapter 4, u7 no 19. Thank you. Four.
17. Amen. Mama sesicela usibongele izwi. Amen. AmaFilistina noIsrael bebesempini. uNkulunkulu mayefuna ukuzwenza into entsha. Haleluya. Kufana ngathi ngizwile lukodeng imphakisotswe. Haleluya. So amaFilisti mawabona ukuthi amaIsrael nabona ukuthi ayohlulwa, bayabaleka babuyela phi to the ark. Bayacinga ukuthi khona lento engamandla ethu. So mabayilanda nabafika to their kraal bafumana ukuthi bavuya kakhulu. Haleluya, umsindo wabamninzi. So Philistines bayavuka ukuthi khona umsindo. Ba understand ukuthi iark ifikile. Ngoba banolwazi lokuthi when uThixo khona ngaphakathi kwabantu bakhe. Haleluya. Abana chance noba intoni abafuna ukuyenza. Now ufumanisa ukuthi sithina sikuThixo silibala amandla kaNkulunkulu. Ekulibaleni kwethu sibe sesiyakhanselisha ezinye zezinto sizibone ngathi sesitheqi singekafika apho fanele siyofika khona. Amen. Now aba bantu bazixelela nabo ukuthi saza amandla kaThixo. Simbonile eGibhithe esenza 1 2 3 inyoka iginya inyoka ezinye ekaMoses. Now bayazixelela ukuthi akukho into esizoyenza sizuhlehla. Into esizoyenza we going to man up. Masibeni ngamadoda silwe. Xa ngabe kulala buqhawuka khona makuqhawuke. Ngobe besizolwa nabo sazi into yabo ukuthi kahle kahle uThixo wabo mkhulu kangakanani. Not knowing ukuthi vele uNkulunkulu ubanikele esandleni sawo ukuthi mabahlule because uThixo unenjongo yokuthi kufanele kube khona into entsha ezokwenzeka. Sihamba noThixo sikwenza amaphutha. Haleluya. uEli si understand ukuthi bekunamaphutha angakanani enzekileyo. Mara ngoba ebengumuntu othande uThixo ngenhliziyo yakhe yonke. Kunokuthi umthanda uThixo abantwana bakho baphinde benze into ecaleni. Kodwa umbone uEli engasuki ecaleni kwethempeli likaNkulunkulu. Wahlala sekana over 8 yeminyaka elandi 100 but uhleli endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Now coming to this wife, ufumana ukuthi nomsearcha ngokwakho ukuthi lo mfazi wangena kulomzi ngazo zombili. Hallelujah. Wafunda uThixo kaEli. Understand wazi nokuthi amandla walomuzi akuphi. Hallelujah. So sikhonza ebandleni anginansindiso enye ibandla engilaziyo ngaphandle kwaSaints of God. Since ngasindiswa la. Now ukuhamba kwamphakathi kwale iminyaka engihambe nabo ndifumene ukuba lo wasungula eSaints of God walenza ukuthi elibandla libalance. Amen. So sihambe sahamba saba ngaba bantu ababona ukuthi ezinye zezinto ngathi adinamosula. Kunalento eyi-teaching. Njengomfazi ophuma apho kwikhaya nithetha ngalo. Ithe mangifika la ngabona umama evuka emangenyawo ephila ehamba la. Uma ngithithwa ngafumana ukuthi angilahlekanga.
kwavuka ubabami uma ezokucacisela uExodus 14:14 ngafumana ukuthi ngisendaweni haleluya anikwazi ukungabuyela emva haleluya ngoba ufe ethe umthandazo phezulu kwencwaba unancedo ngabona ukuthi nansi indawo elungele mina engizokwazi ukuphila ngiphilise nekhaya kulo amen so silahle indaba ye teaching haleluya ukuthi kuyaphileka ungakhambi uyosingena isikolo 100% safunda so umsebenzi haleluya so ukufunda ukusebenza kuyenye into engathi low class kwabaninzi ayingithethi into engiyaziyo so mina endlini yami angikhathalele ukuthi ufunde kangakanani kodwa nakufika ixesha lokuthi ukona work ngezandla zakho uzosebenza uzolibamba ibhakethi uthi ngiyothengisa amakhekhe ungene house to house uhlangane nabangani esitrateni bathi hawu wena hena umosibonali mosibona abutwa hawu uje you understand ngithi mina mangimpendulo wami ubhuti wakho mayisebenza usebenzela yena nxa niphuma nje usebenza nisebenzela mina wena kumele ume ngezakho uzifundise to be independent because lo mhlaba esiphila ku awunanyani kusasa uvuka right ngakusasa nothi izinto azijikile azifani haleluya so kuyasetshenzwa ngezandla ngifike la ngishada kwabo umuntu bengathola kusekhayeni le business ngingene ngazo zombili ndafuna ukwazi ukuthi waqala kanjani kwathini iflaws zikuphi haleluya ngajongana nazo ngangabi nginomfazi ozophutha amatsoho ajonge ngangena emsebenzini bekanibekele ukuthi wena uzoba ngumuntu ozoreceive qha awuzuthasha key awuzuthasha sihlangu by that time besasebenza ngezonto ezimbili so kwabonakala ukuthi ngelixesha ephumile ngisele ekusaleni kwami customer comes in kumele ndimenzele isikhi angikwazi ilanga loshona uphumile mhlawumbe uphume ngo10 uzobuya ngo4 ama customer ahambile angikwazanga usiza kwabuya kimi la reverse ubuyaphi wena mfazi wazini mighty bible unani ngakhumbula ukuthi ndibuyaphi uyabona uthatha ngayo yonke lento umuntu nawuphila lapha emhlabeni awukwazi ukuhlala ukuthi ndisebenza with only one kumele zicabelelane awazi yiphezulu ukuphumelelisa phambili kunabantu abathe sebethi bayasebenza babona ukuthi nokungathi hayi kawuyenza iclosing abona ukuthi hayi ningizela kancane haleluya and ipay yomuntu oyedwa endlini it is not enough so kwabonakala ukuthi now kufanele nami ngiufunde I'm this person on a self thought mina ndijonga into ndithi kubekanye ndibuye ndami ndiyoyenza haleluya so ngafunda ukwenza only one key iViro that was the easiest key to cut ngamjonga kubekanye ngiyabona ukuthi yawo iViro is the simplest key so bengigada ukuthi na uzokhatha iViro yona ngeke ngiye kuphuma uhambe mawuzothi ngifuna ama precuts are ready uvela nje wazi kumele wazi irange yakho ukuthi ngama YK MH MUMBs yalandelelana so kumele wazi that ngafunda nje lonto on my own ngenye imini wafika sekufike izihlangu zifuna securement ukuqhaqa isihlangu sifuna secure usenze uzohlatshwa zinaleti uyebchinini kube into enzima but because ndingene kulento ukuthi ilanga lizuphela liyotshona ndingene emsebenzini ndiphume kungekho nto ezawuthi iye ekhaya haleluya so ngilomakoti sifana nomakoti kuKristu ayine so ibandla likaNkulunkulu lilahlekelwe kodwa alikho aware lo makoti waba aware ukuthi umphongolo uhambile mawuhambile wabifikelwa ilabor pains haleluya that shows ukuthi inhliziyo yakhe beyiphelelisiwe ekutheni umphongolo kaNkulunkulu kumele uhlale usendaweni eyodwa ukhuselekile amen so ngaqhubeka ibusiness inalo up and down kuliklanga
uzothi no to phuma amakhi ayi100 lapha maningi mara uphume kuthengwe elilodwa awupheli moya. You know ukuthi tomorrow okanye nawulala namhlanje usebenzile you're not going to use the whole money. Kunemali emele wazi ukuthi iyabekwa. You put aside imali. La hamba ixesha ndabona ukuthi kuyanyukela abantwana abayebekhula izinga la khona nalo kufanele imali ilokhu ihamba ikhuphuka. So ngabona ukuthi bathong it's like kunala kuleka khona ngayofunda umthungo. Abantwana bethu namhlanje into ukuthi kuyasetshenzwa sicula into efanayo nezo. Anginamali, angisebenzi. Uyanikhathaza kumuntu nakasho njalo because nani bajonga baphethe amafoni sisikolo. Amen. So amafoni la kumela ukuthi uyiphethe ubufunda something siye kuyofuna ezinye izinto eziseceleni ezingaconcern impilo yethu ukuthi yephambili. Hallelujah. Ngahamba ngayofunda ekufundeni umthungo kwafika umama omunye womakhelwane wathi kimi awungodisi ingwana for grant. Ngithi angene emagrantini. Hey wangihlala la lo mama ngabona ukuthi angina chance kwamela ukuthi ngithi yebo mama ngizohamba. So ngahamba naye ubaba uNtebe uthi mana ngingene into so but because lomfazi ukuhleli la hayi ngahamba ngabhalisa igrant. I'm sure uvuye bekase over 6 years le sekukhona uthando because bale gap ye6 years. Ngahamba ngayobhalisa le grant sengathi ngibhalisa uthando bala yaba cover bethu. Abo bantwana bobabili they never knew ukuthi ngikhola igrant. Amen. So ekutheni ngiyifihlile lento kubo ngayithatha le mali ngayofunda ukufunda umthungo ngayo. Amen. So you see today bahola ama 350 mabaqala bewaphatha bacinge ngestyle bacinge ngebhiya bacinge ngobumnandi ingathi bengathatha 3 to 4 months eyibambile ahamba yoqalisa something ezokwenza ukuthi imali akufanele ngihlala iphuma kufanele imali ingena ithi iphuma ibani ingena. Amen. So ngaye classini ke ngemali yegrant abanikazi bengazi. Hallelujah. Ngaphuma ngathengisa. First time ngihamba bengihamba imkhelele ngithatha umamraki engifundisa ukungena house to house. Mawungena emkhelele lezazindlu zipinki soda wazi ukuthi ungene wayophumaphi but lo mfazi ongibamba ngesandla sahamba. Ngicale ngithengisa emkhelele uthando ena 5 months ngimteta ngihambe naye Saturdays ubaba uNtebe usemsebenzini afternoon ngiyabuya ngizekhaya ngiyathunga mabalele la umbhedeni la umchini wamhlezi la ngiyathunga ekseni ngithekela naye Saturday ngithatha ibag ngiyothengisa. Amen. So kwahamba nje umuntu wesifazana upheleli nje uthulile nje zininzi into ongazenza ukuguqula isimo sekhaya. Sahlangana abafazi bayenza imiholisano bathi hey rebata urekelane lisipa. Ngithi mina indoda nginankinga ngesipa neswikiri la ngithotha ukawufela my husband covers but I'm going to join you. Mangithatha imali yabo ngayiqokelela. You see building esisebenza kuyo izitini bezikhona ngahamba mina ngayothenga amasanda namasamente konke lokho ukuthi leya building ime. uNkulunkulu esihamba naye uma ni together nixhasene and ungene kulento ngazo zombini ungajongi ngapha but facing up izinto mangathi ziyakhuphuka. Amen. Yemi building naya sisebenza lapha kwamela ukuthi manje ngiyenza ukuthi aphume industrial park because ama rent akhona alaleyanto saphume industrial park sazoqalisa ukusebenza la. That was 1999 I guess. Yeah, sasebenzela lapho saqhubeka kwafika lento ukuthi ngihlangane emkhelele nabafazi badlala nge20 rand. Ngithi ngiyangena kuyo enye into engenzayo I'm sharing. There's nothing you should do umyene ngazi okanye umyene izinto inkosikazi ngazi. So sihlala phansi siyayixoxa athi hayi abo baba yabazi intonyane siyale basifuni uzawukiwa lithi emfethi maqala nansi lento ihamba so I have to be a beggar somewhere ukuthi lento leyiqhubeke. Ngahamba lento lena iyaqalisa every January first week nje it kicks off. It takes the whole year
Mangifika ngale ngithola ukuthi hey bathi iyaqala le nto abangixelele ndithi yo angizanga namali ngizanga nani ngicheck ibheke ngoba ngilo muntu ozathi mawuphuma athi kimi ubaba Mteba awuzuhamba uphethe imali lingene ye-transport ngichecka le mali ngiyiphethe ngithi yo ngathi izashota ngihlangana nabafazi ngithi abafazi ngiyashota yazi yenza 80 rands but I joined nge-80 rands unyaka mawuphela amshobi ngenzele 4,000 patiently so unyaka olandelayo ngayikhuphula ngathi 100 wabona ukuthi hayi lento inelaphi kusakhona then he joined uma eshona ushona sesidlala nge-800 a week. Hallelujah. So as I'm speaking yes, I have pushed each and every year. Manje sengihlangene ngisebenza nabovuyo siyawuphusha umsebenzi ngayo yona le mali. Uvuyo 2019 bekumele uqala isikolo seLocksmith, kumele aye eKZN. eKZN kumele ahlale khona udla lapha, kumele wena umbone ukuthi ulele udlaphi konke. I-deposit yalapho beyifuna 23,000. So ngaleso sikhathi besisebenza noma Johnson sisenza isikhulu uniform. Nginsinalento ukuthi no matter sinazo into ezisizenza icaleni, mina ngafunda ukuthi ibank akusungumngane womuntu kahle kahle. Lapho uzathi nawo imali yakho izaba no, ibank ayidlalisani nawe, inelala icala ungathi nojonga ubona ukuthi apha ngiyakiwa nami. So mangine bank account ngiyenzele ezantwana ezincinci nje ezifuna ukuthi nakuzothe wenza izinto your bank account and what cha angeni kakhulu. Wayesithi ubaba Mtebe usebenzele enye indoda, so ukhuphula ipokotho yenye indoda. Ngafunda lapho ngathi no, ezinye no government kufanele sihambe simdosha, kumele sibe nendlela zokuthi simdosha kanjani because i-tax yakhona yenye nje ehlanyayo kwenye ixesha noyijongileyo. So sinalenti every day ngophethe 5 rand elahlelo 200 rand echintshe ifake ngaphi iphele libe lusi. Ushone ukuthi le thini lesikhathi uvuya esikoleni kumele ngizoyivula ngiyigcwalisa ibise isiphe almost 5,000. I-deposit yesikolo sikavuya yakwazi ukuqhubeka. Amen. So ukuba kuNkulunkulu i-teaching siyideleliswa yilento ukuthi sicinge ukuthi rinkile teaching rayetsa mudimu, but teaching it is under umthetho kaThixo ene mazihamba zoyi2 uzobalance empilweni. So sayenza lento yaqhubeka ngaleso sikhathi. My firstborn is back home, unengxaki zakhe ezozithiza naye uyafika ngelo xesha sithi sibhizi ngovuyo. I-license yakhe ineliyamkunyati, kufanele sizenze zonke ngexesha eli1 simfumanele i-license kabusha right. uNkulunkulu ehamba nawe usazi ukuthi anginalo elinye ithemba lami linguye. You learn kuzinto zonke ukuthi kahle kahle eyami impilo isemseni kaThixo. That's why I need to through it all I have learned. Hallelujah. So ihambile indaba yethu ayiphelelanga lapho. Ngisele nalo ilast born ina 17 baba mayishona. Yo izinto ziningi ezenzakalayo. But uNkulunkulu wamuhle. Naye ngakwazi ukuthi athi register kwi-private college Richfield a year. Uma iqala ku first year yangishaya about 22,000. Mayilokhu ikhuphuka yanyuka yamanje mama 30,000 every year. 30,000. Angikhumbuli ngithi I'm running short. All those things ngizenzile until unyaka lowa mawuphela. Amen. Wayiqeda i3 year yakhe. uNkulunkulu wamuhle. So ukuhlala kuNkulunkulu ngamandla, ukuhamba noNkulunkulu ngamandla. So you look at umuntu omusha kunzima ukusave. Hayi ngiyayazi. Ngihlala ngibaqa ngithi imali yabekwa. Mama thina sibasha imali yabekwa. Ene bayangiphendula bangixelela ukuthi sisebasha thina maqala sister. So sister uvela azithulele ke ngithi yazini I'm gonna walk this day. Bazoyibona laki ukuthi lento ikhona yaphila. So ukuhlala kuNkulunkulu
ngamandla ngizohlala ngisho njalo ngathi abantu even our young people they should know ukuthi ukuba kuNkulunkulu ligugu into efanele uhlale kusithi ngayo awufuni ngayo. I know estradeni kurough kodwa hlala uzixelele ukuthi engihamba naye uyayilwa impi and hasohlulwi. So abathi baba nabantwana uthola bekuthengela abantwana bebancinci so much expensive clothes. Ngaba zothi bayajonga nazi izihlangu umntana nakathi 3 months zimshiyile impahla zimshiyile. Why can't you just invest to 50 rand uyibeke of 100 rand? Hallelujah. So uNkulunkulu wethu muhle uma sihlezi silalela izwi akukhonto edlula ukwenza izwi. It is not easy but siyafohla ukuthi lide lenzeke. Uthuthu yalenza Sathane because uhlale la utipana manje. But momhlalela uNkulunkulu izawuthi mawuthi ubeka inhloko emqamelweni ifika into ethi la awuhambanga kahle. Uphinde kusasa ekseni umele ngenyawo ukuthi le kufanele ilunge ihambe ngomgca. Uthi align noThixo ngalonke ixesha. Imali ngabathi bayiphethe mabangena kuma drive through bacinga ukuthi it's a better life. Kanti ba collect ukufa each and every day. Nanku uvuya siyamxelela you go uzothi break into lento yababangena le. Hey bantu abantu hey imali yabekho wena imali akudlalelwa kuyo. Ungeke uthi uthola I'm against abo bantu uhole inyanga nayo phela iphela usena mix. No ungafani wathi ngalonje uzondibeka ngayo mara ngizokuxelela ukuthi nxa ugqiba uhola make sure awuzufuna imali yokukhwela kuyo. Make sure uzothi inyanga nayiphela izophela usenemali eminyanga egqithileyo. Uzothola bakhula abantu nalento bade bayoba ngabogogo. Ithi makathi uyohola ulinde khwedi ifela nyenye uye mall uphethe imali yokuya ayikhona. Awungamani wangizonda maka mofika kungizokutshela umdala ngithi hayenzi njalo ayikhali kanjalo. So zifundise at the earliest age. Bona mangiqale ngokusebenza kuhle ukuqala usesemusha ngempilo yokuthi imali iphathwa njani. Imali ifuna umuntu one discipline. Ngongena discipline you are going nowhere. So asivuke silibandla likaNkulunkulu sibe nesikhwele ngento kaThixo. Mawungena kwi-organization noma yiphi find out ukuthi kahle kahle le izwani. Ngingene la enkonzweni besihlala si-attenda inkonzo noma yiphi whether i-teaching team whether obaba bayafundiswa nani sibe sila athi kimi you must be always there. Funda ukuthi lento kuyo iwiki kuphi phakame kuphi inhle kuphi. Uzokwazi ukuthi nase kuthi uyanyukela abantu bayale when you always go this way ungajoyini aba bantu abaninzi ininzi eliyale noba kungathi usele wedwa wenza into uright. So kuhle ukumhlalela uThixo uhambe uyosebenza. Uzawuva abantu bekhaya yabona lento ukuthi abantu bathi hakina chelete siswelile sisendlini kaThixo ingathi asifundisekanga ingathi lo Thixo akekho. Lo ethi nasithetha ngomlomo sithi muthi maka umuhulu umhuluphi ufana nezwe usenzo kwalo. Kufanele ukuthi asihlukanga ukuthi uzothetha ngesangoma esizokuxelela ngempilo yakho kodwa singena zihlangu. Abantu abangamavila baxolele ukuthi bayonxiba iflops babopha amagqisha esinqeni bebaleka irresponsibilities. That's how I look at them. So uThixo esihamba naye uyamakha umuntu. Bathi iGod isemanzi. I fully agree. But if bekuthiwa nyani iphelele apho bengeke umuntu ona 70-75 asindiswe first time. Ibe kanti kusamele azohlubula. Uhlubula njani because uqinile bese sizawuthi uqinile akasakwazi. But kuThixo everything is possible. Ndimila ngithetha lento engithethayo. Kunozawuthi I've done that. No, you are wrong. If ukhona ukumamelisisa uyithathe hamba izama ithi uyiyeka
ubuke wayizama. Amen. So sigcwele i-television too much. Igqibe ingqondo zabantwana, igqibe nengqondo yomuntu omdala. Because sinothi nasijongelele lanto siyibone pasibone ngathi i-better than le thini sithi siyayiphila. Kathi mudimu ungaphezulu kwayo yonke into. Siyambonga uThixo okwazi ukwenza lo mfazi athumile ngelixesha kule season. Hallelujah. Esami noThixo. Ngimbonga ngingazenzisi ukuthi ngifikile nami ngathi uJesu inkosi. Ikakhulukazi ngithi ngibonga my husband because ngazi uThixo ngaye. Esese Jehovah's Witness. Sihambe naye wade ufika kaMdise. Mangifika kaMdise ngithi mara lento asiyo lanto owanifundisa yona. Ngamfulathela ngamshiya yedwa. Ngayozihlalele ekhaya. Wabuya saphinda wathi mara I've done my research ngiyazazi inkonzo zonke. There's only one church that is Assemblies of God okungathi uyahamba uyokhonza kuyo. Abantwana sebehambile bezikhonzele eWord Center. Ngahlala yazi ukuthi siyathoba singabantu besifazane ukumthobela utata ekhaya. So ngiye ngamhlalela ngathoba until beyena ozawuthatha isiduku sokuthi no, the only church that I know it is Assemblies of God. So says again ngize ngihamba nabantwana that time bekusese kuvuyo noNozipho uthando ngekho. Sangena la kanti unfortunately so unfortunate ukuthi ithi mangiceda kufika first week nje during the umuntu uyadujula hospital case but ngendlela ethena ngifika ngayizwe into kaThixo ngakhona angizange ngahlala ngathi yo ngisathi ebengiyeka athi hamba enkonzweni asali lapha endlini ngibuye ngizobonana naye sengibuyile. So muhle uNkulunkulu. Ayikho enye into ngathi ungathi uyasuka yakuyo uthi ngcono ngaphandle kwale. Kuyahlaleka. Ukuhlala kuThixo awuyitholi. Myself angizisoli. Sekunamahla ndinyoka udibana nawo khona apha ngaphakathi kwendlu kaThixo. Mara andizisoli. Andiye ndizivele nokuthi ngathi ngingashifta. Ike yafika kudala mara ngabuye ngazihlala phansi ngazifumana ukuthi andizuhlaliswa ngomunye umuntu ekhaya. Wendihamba naye mkhulu futhi angizanga ngaba akuna nomuntu oyi1 la endlini othi usindisiwe nakuphi okwashumayeza mina. Ngisho stradeni sami bengihlala estradeni esi1 nobabukhambula umfundisi uMamgazi bengingabazi bela stradeni. But ngizohlangana noMamgazi mangifika la ngisindiswa ngizisho ukuthi ngingubani. Kanti wazana nobaba Mdebe yabo. Wenkosikazi oh yeah ngiyazisho ke. Okay, from that day loya mama wangibamba ngesandla. Bekungena nkonzo yabo mama yabo baba athi uya kuyo angathi uzohamba nami until I fully understand lo Thixo sihamba naye. So ukuhamba noThixo kuyabongeka. Ngingithande ngathi umuntu omusha angayithatha lento I understand. No matter sekuthi lo msebenzi wezandla. You know after iCovid amalenga ayavela emaninzi. Lento yokumsebenzi wezandla ko Facebook ithethwe ngalondlela ethethwe ngayo. Because ngabantu abengina understanding okanye bebe sekuthi they are earning more. But mina I'm telling you ukuthi kuyaphileka komsebenzi wezandla. uNkulunkulu asenze kahle.